Lamadoda ayezinsizwa namhlanje lamadoda ayezinsizwa iwona lamadoda asezinsika. Kunalamadoda ayezinsizwa namhlanje lamadoda ayezinsizwa iwona lamadoda asezinsika. Uthi ke waliwa ukungazi ngoba ukube bazi ingaba kazange wazimbandakanya nocansi. Lana ke sikhuluma ngomfokazi wakwaMbulazi uNqwazi lensizwa kaMamkhwanazi eyaphuma yaya eJozi ihamba ngoba ifuna umsebenzi. Kuthiwa yawuthola umsebenzi yathola nezintokazi ezazizinhle wawungafunga ilezi zaseNazi, yahlala yadla nazimali. Kuthiwa inkinga ubengasalali owakhe umuzi, ubeselala kweminye imizi, angalali ngisho nanowakhe umfazi, alale nabanye abafazi bakweminye imizi, alale namadoda kazi akweminye imizi, alale nezinto kazi zakweminye imizi, alale nezalukazi zakweminye imizi, engasalali kwakhe umuzi. Uma efika mesekuthiwa ngisho imbuzi esephendula umkhuhlane kaKhalimuzi, esenesifo esandulela ngculazi, umesho uthi waliwa ukungazi ngoba ukube bazi ingaba kazange wazimbandakanya nocansi. Kuthiwa yakhala wakhe amadodana namadodakazi akhe lo mnimuzi, ukhala ngisho wangeyakwabo intokazi, inhle imhlophe kuhle ubisile enkomazi, eyadlala abantu engabazi abayiphendula igqila socansi. Namhlanje ihleli phansi ikhala ezimathonsi ithi yaliwa ukungazi ngoba ukube meyazi ingaba izange yazimbandakanya nocansi. Ngithe kunalamadoda ayezinsizwa namhlanje lamadoda ayezinsizwa iwona lamadoda asezinsika, iwona lamadoda asezinsika, iwona lamadoda asezinsika. Uthi ayithi imbongi yomdabu.